Ini Nurul Widiantini, Titiang saking kelas 11 TIS. Titiang mangkin daging wajib isi Bali, sani mambutan jagat Bali. Jagat Bali oleh Tri Anggarani. Jagat Bali patut iraga lestarian. Apang tusen jagat rusak turen daki. Yening jagat rusak. Jagat langakan blabar. Blabar punika banjir. Tanah longsor. Lino tersani tiosa. Oleh karena itu, iraga patut nyaga tur melestarian jagat Bali. Ini asa pengikut musim Islam. Om Santi Santi Santi.